Hello, Tuni, Kuki News in Vejose, Nabontaven Lim Nevin. Tuni hin igam sung tuso, in Saikit Hitin igam sung of Atil Hung Ho, Aban Bana, Holim na, hin ne hitin, Idei dan hozong hin say hitin, Idei low dan hozong. Aban Bana in say dew, Gamdang tu mong, in say low dew, igam sung of Atil Hung Ho, le email ma ho, tu chunga agag zin lo na ho. Hi chi chung chang hin seo hi tin ti chu tu ni topic ding hi ga velo hen in zo lang a chong chu video khat in sim tawin 12 October 2025 a hi in tu ni chong Sunday ni a hin ala in hi china a I holim na diu topic he a hi le KCA teng nopal in zong mi pi head ding in thupon a hin nei ti hi mo a hi in hi chi bana chu center in zong meitei BJP ho hi nga hi PR aban kium sa kit talo ding hi ti ho zong hi vai ha na hin nei ve ti zong hi mo a hin ama ho meitei BJP ho hi PM pa a hi lawai le home minister pa to kimu to lo a hin kimu to talo a hi in hi zong le BJP langa leader phabe pi to hin kimu to wa ama ho chun vai ha na a hin nei na ho hi chi ho zong hi mo a hin hi chi chung chang ho hi aban ba na hin se witin chule igam sungo wa thu phun ja chum ho zong a umin hi chi ho zong chu aban ba na hi I het thim ni diwa hi ta chu khat na in sei su kit dewa hi amasa penin KCA ting no palanga kona thu phun hung ki bol ho ting no pal district joint CSO meeting kinei na a thulu na ananei ho point group ana savin hichiwa point group ana sei ha ho chu IPP ham ti hi neu cha het thei di win ga sei law hen hichiki ho na hi KCA Tengnopal district office mona headquarter mona hi date 7 October ni kho a chu ananei wa phone do na ahin bol a hi in hi date 7 langa ana bolu hi zong le phone do na hi ahin nei lo a hi in tu nai cha chu ahin nei be mo hi an hi za chu tu ni a hi in sai deu hin tin ama hon thulu na a bol naw hi chiwa KCA office a CSO joint meeting ana nei na wa agenda ho a lut pa yo hitin agenda ho na sai chu a hi le ama sape na hi separation day 2 hi ana say yo win separation day third of every month ti a hin ti chu hasi ile third May third ni thum ni ti ding a hin hasi ile ni thum ni hi iti man ding ham ti chung chang hi sei gel na anane win gel khom na anane win akhat na a seu cha hi le kum si ile third May separation day hi low pi ta le thupi ta manjing ding in ki phat sa na ki nei ti a hi in ani na a chu a hi le hasi ile date 3 hi iti man ding ham ti chung chang hi an sei ki no ven hi chiwa ama hon thulu na anei chu a hi le hasi ile date 3 hi tu a ko tu hon aman banga hi ki mangzo pon tin hi zong le hi chi hasi ile date 3 hi ho bung tina ama ho a ho bung sunga hi nam pia dinga tawna a nei khom jingding igam inamin tu a ithumu separate administration imu theina diwa hi pathin henga thum khom na ama ho bungin mandinga kiphat sa na anakinei tai ti hi hi in abana anina agenda ni na hi a hi le mini secretariat district headquarter thu a hi holim na ananei kit win sei khom na ananei kit win mini secretariat district headquarter thu hi gangta a foundation laying ding governor koma kihet sa le asa na di mun kilem kive a hi to hlona gangta a to mol so a hi na dinga a noiza kinop to na dung zuya thulu na le kiphat sa na anakinei ji
ti a hi in ti chu hi chiwa mini secretariat siam do na dinga hi governor he nga zong thum na anaki nei in hi chi dung chu ya cha amun ho zonga ki ve in hi chi amun ho to asa do na ding hi agang theilam pe na governor he nga hi no ding ti chu hi chiwa hi agang theilam pe na sa do theina dinga hi panla dinga kinop to na anaki nei ti a hi in athum na a hi le zang na dop na thu an sei ke de ven zang na dop na thu hi a hi le Kuki in pi Manipur in nu te ho angan si na dung zui wa chu KWUHR a kona district nu te hon hoita alam kai diu hi chi wa adon khom ho zo siu chu headquarter a thlingke ya summit abol na diwa hi ki phat sa na ki nei ti a hi in ali na a chu a hi le anglo Kuki war Kuki rising ti hi chi chung chang hi holim na ana nei win Kuki anglo war Kuki rising mandi thu hi kim in KSO general headquarter ahin ngan si na dung zuya district KSO in ahin mopo dinga ngan si na akinei ti hi ahi kitnin abana angana achu ahi le kut le Christmas thu ana sei khom kit na win hi chi kut le Christmas thu hi kim thulu na dung zuya kona aho ama area level a golnop ahi lawai le custom culture tokito a hi ho chu man jing ding hi ta chu man ding chule zan lian khom ahi lawai le azat chom bol ho wang hi more ahi lawai le palen ti area ho frontline area ho awang hi mandinga phasa ahi po in hi zong la asung lang zep telehen ei mi buffer zone hilawa asung lang hon wang anop mo wa hila aman thei di wa hi phalna akipi ti hi ama ho thulu na hi kinin abana anga na agup na hi ahile pa thangmin lin thu ana sei khom mo vin ama zong hi het de wa hen igam in ama dinga na sata pan anala Kuki in pi ting no pala dinga hi na sata pan anala na laya thu sei na ho zong tampi ananei a hi in ama hi NI hon anamat nova phat iti chanham khat hi zela na koi vai ta chu an hen tango a hi ze a chu ama dinga hi donation ball na dinga hi to gon ane win hi chewa hi KSO Tingnopal district ngan se na lingset akipi ti a hi in hi chi chu KSO hon mo ahin po wa donation ahin ball deu chule KSO Tingnopal district in mo apo dung zoya chu hotina house hon jong zanga nga api deu chule khochaga hon zakhat khat intina zakhat khat ahin pi deu hita chu hi ho zo se chu pu thangmin len ki thopi na donation bolding hi chi chu ama ki thopi na pi do na nei ding hi ti ho chong hi agup na ana sei kho mo ve ti chu KCA Tingnopal kona thupon mo hi ti chu iga sei theu hin tin tu hin KNF kona thupon hongke bol ho hi lo le Martyr Day message ahin bol na ho neu cha ga vekit lo han hi chi hi kum som thum le ni athin na hi ta in gamlenam na tong dinga anaki phaldo nam sepai cheng in tu ni kho Martyr Day ahi to kilhonin kanam mi te zo si janau salam kahin pi wi hi to bang ni kho ei koi pi jing nalai u hat chung nung pathin chu lo pi na zo si ipi we ti ahi in abana ama hon asai naw he ahi le pune lun thu sim neu cha jong aji oven su mil thailo ni kho 12 October hi ama molem ta sa za ta milun el ne lun Kuki KNF supremo leader in Kuki nampi ngai lut na di ta je in
di ta ze in mod bung Sadar Hills muna Indian Security Force ho khutna 12 October 1993 ni khu a thisan le ahin khu anaphaldo tan anaphaldo ta je a hi chini khu hi martyr day ti a inan nit inaman jingu chu ahi ti hi ahi in abana zong hi pu ne lun foundation founder ahi dan ho KNF a anaki involved dan ho za chom chom ho jong ahin ji win tu ni ho hi pu ne lunin agam anama dinga ahin kho anaphaldo na kum som thumleni hlinna ahi tai ti pa hi het theina dewa in phonu ahi in chule aman thu seina ananei chu ahi le gulbang in kithol thim in wakhu bang in nun nem in lang apha bang in a pa bang in limge chan hin kho mang in ka in sung sang in KNF kangai lu joy kangai joy KNF sang in Kuki len kangai lu zo kangai lu in Kuki len sang in kanam mite kangai lu joy ti hi ama thu chang thu seina thu chang a hi in hi chi hi tu ni chan ge ya KNF on chong nasata chi pi khat chong a hi ti pa chu he theina diwa thu tampi asai ho wang hi hin sim do da wi tin hi zong le he thei diwa apoi mo lai ho hin sei thei ho hi chi chan chu hin tin tu ni a pu ne lunin an thu sei KNF on a chi pi pau hi hoi ta I gel wa hoi ta I hon zong ilam hla naw ama lam hla dan izui be kit naw wa aman ana lungtup le anam mi te anangai lut na thu seina ananei pa hi hon zong hoi ta itu cha wa amma lam sat sa hi di ta le chi ta izui jing di wa kanami te ho kain temin tunia aseido pa hi ga veleuchun hoi mama nal mama hi in hon zong ichi pi diwa thil phata hi gulbang in kithol themin na ahoya hoya hi wahu bang in nunnem in lang a pa bang in limge chan hin kho mang in ka in sung sang in KNF kangai lu zoi KNF sang in kukilen kangai lu in Kukilen sang in kanamite kangai lu zoi ti hi tunia eho nammite hon zong ibon chawa khatle khat ki khen thanga khatle khat ki vet dana a hin kho mang lovin khatle khat ki lungsi na khatle khat limge cha ki lungsi ta le khan khonei ta hin kho iman de wai ti pa chu ama ho message a kona pune lun thu seina kona hon zong izil do thei khan wa hi ti pa chu nga sei theu hin tin aban kina hi MOU ana sign na ho ga sei kit lew hen hi chi MOU ana ki sign hi memorandum of understanding tina hi ni chiwa sign ab na bol now hi a hi le Don Bosco school hiat de wa hin Churchanpur kam sunga jong min thangta school khat a hin Don Bosco higher secondary school Churchanpur a teacher khat nin hita chu dan di lo ta ti ding ham a hi lawai le di lo ta student ho chunga thu seina na ham do je a hi chi to bang thil so hi anom kha hin mi tampi alung hang loi jong imovin social media a ahung ki post a jong chu na sata comment ho chu ivet na hi la koima chu alung kim a umpu in hi je a chu hi chi to bang hi how keep student organization ho le Don Bosco hon hita chu ki he theme na dinga ki ho chamna na nei wa hi chi MOU hi ana sign wa hi ti a hi in aban le hi chi wa hi point sagi langjong ana ta do win aban ban chain hin sim da jeng wa hi tin a hin la he thein di wa ga sei jap law han hi chi wa hi ama jong hin hi chi sarmang ativin sarmang hi class 12 for history la pang a hi in ama jong chun hita chu intentionally asei jong hilo mai thei hi jong le hi chi to bang sei ho chu thil phalo ta a hin hi jong le ama hin chapang ho het theina dinga chu
ấy ho nam a hi lo le tribe min zong cho anaza kha zong hi mai thei hin tin hi zong le hi ta student khat teacher khat ka hi iti a hi le student ho thilpha seipi sanga ei ho aphat lo na lai example kila phung khat min ga pana thu sei pa wang chu di lo ta khat chu a hi in e ho hi phungai lu te hi vin phung khat nen haukip chu dem le ho ki saloi e ho chon dan chu ka ti hi na a koi chu hi zong le vai phei khat nen vai phei a dem zong la ho ki salo mate khat nen mate dem zong la ho salo paite dem zong la ho salo a hin la paite khat nen mate khat a dem le na sata ki pona a se loading lai zong sang ta ki ge sa thei aban le haukip khat nen vai phei khat chunga thil neu cha a hin sei zong le ki so pi sa ta a hi lo le ki in sung sa ta chu thil khat a hin sei a ngai lut na nei ta an sei zong le nang bon ka phung hi lo wa ipi bola ka phung hi ta chu na dem thei ham ke ho tribe chu ipi bola nangin na dem thei ham ti langa hi a selang ta la thei ho zong hi tampi ki ki na hi in hi chi ho hi je wa hi ho sunga hi phung le chang thu ahung ki pha ting len sentiment hi asang le jeng jin a hin la kanami te ho tu a pana hi phungai lu na zong hi ilha so je mo nga in phung sanga pune lunin a sei banga chu inamu hi ingai lut masan wa nga in hi inamu ingai lut no wa khatnin hi ta hi thu a sei ati a hi zong le inam a angai lut je a hi chi ki sei kha hi ti ho langa hi igel them je mo nga in e lung hi I khai hi je mo nga in a hin la ka sei no be kit khat cho hi le teacher khat hi a hi le student ho hi thil phalo hil sanga chu a phalang zo hi lova khat la khat kilung to ta khat la khat kilung si ta hin theina ding zo pa hi hi lova phung khat ki khen ka a phung khat ki to mo theina ding ho hi I sei lo dewa hi thil pha hi ti zong chu iga sei thei ki no hi han lang aban le tu nung tu ban ting le hi chi to bang school ho in a hi lo le teacher hon hi chi to bang thil phalo ho hi ka student chunga avelin sei ki tapung e ti ho zong hi chewa hi kitep na ho zong a hi in hi ji chun a hi thei le hi chi Don Bosco kewa hi po in Kuki CHATE I chen na sungu vai school tampi umain thim zilna a hi in school hi chi hi I brain hung ki develop na khat zong a hi in a hi thei le school a zong hi inam chung chang ki to ding dan inam ki lung set ding dan inam I community sung khat la khat ki lung si ta hin ding dan zo hi teacher hon hil jiu hi tin student ho hi ta hi boina ting le nam khat hi jong le aki khen thei hi pu vi ti pa hi hoi ta hi lova student ho hi azat chom lung thim za chom phulut sanga hi kito na ding pa zo hi teacher hon jong ingai to wa teacher khat hi a hi le student ma khoding gel na a hi thu I sei wa teka na ding inei wa hi zong le iphung wa a hi lo le ho community a thu teka na ho bang isei pi no ma hi zong le a phalang zo hi isei pi wa student khat la khat phung le changa kivet si na thei lo na ding khat la khat tribe chom hi zong le community khat hi ve Kuki CHATE khat hi ve ti pa hi teacher hon jong student ho lung thima hi I phungwu diu hi tunia deisa na avela kain thum ken na hi abana hi ko tu ho a ko na khan kho neita a ko na kinei ti hi chi hin sei kin hoitin a chi sa 10 October 2025 ni ho a chu he dewen korat sangma jong a hungin hita chu Meglaya CM pa jong hunga hi chiwa chu program ho jong anane vi ti ho jong chu imo a hin hi chini ho a chu ko tu office a hi golhang phabeb hi an chiwa ko tu office ho hi an khet se dan wa hin hi chi chunga hi tu a hi ko tu in a hin sei chu a hi le hi chini ho a thil bol ho chu koi na hi wam na bon chawin na ki he so kevin a hi theya hi le jing ni ho
ti chu 13 October 2025 Monday ni kho pung som le agang theilam pe na hi chi sahil ka office mo na hi emergency meeting ding hi chiwa hi nahung ki sei ha de wa hi a khoti lawa hi le thil hi hung boy khading hi ai theya hi le agang theilam pe na nu na pa a hi lawai le na tu na be nahin ke puya eima kuki ka somdung zuya hi chi na thil bol ho hi kisu lap na nahin bol de wa hi ti a jong hi ko na anei ve ti jong hi mo a hi in 12 October 2025 ni kho a jong chu sahil ka office a hi emergency meeting anane yuwa ko tu hon ipi bola lunghangu ham a hi lo le ipi bola ko tu office so anaki zep si jing thei ham ti hi ama ho jong lungdong wa hi in ko tu leader ho jong a ki ho pi in hi chi dung juya chu phat anapi wa hi in a hin la tu ni chan ge a hi koiman ki het sa na a hi la wai le ka thiemo tai ti ai ki phone na ima lo je a chu ko tu hon hi chi to bang thu so hi a hin bol wa hi ti jong chu i ga phone theu hin tin chu le hi chi wa ka sei be nom khat chu a hi le kanam mi te ho ho hi backward mo nga i hin dan pau hi i khial thei nai po ven i backward mo na lai ven tu lai ho hi a hi le mi khat la khat ki het to na khang mi khat la khat direct a ke ho na khang a hi tain itiam khana ilung hana ilam kai ho chunga hi avai hop dan ka dei po iti a hi jong le direct ai se wa iti dan a hi ta chu thu na sei the ham ti pa hi direct a ke ho thei lew han hi che ho ta bang hi ji lo ding a hi in ilam kai khanin i dei lo banga na a hin to ting le eiman idei lo za ilam ka in ipi lungel anei hamti don se lova hita chu office ho etek i bolwa in ho etek i bol paging pau hi thilpha a hi po in hi chi sanga chu ilam ka in avai hop na vai a hin hop ma thu a hin sei na ho idei lo wa hi le direct nga chi a ipi bola hi chi chu na sei ham iti dan ham hi chi chu tia het chet ma sat ngai a hi chi ho het chet no wa hi le hi chi to bang thu ho hi lo ding a hin jan la jong chu kana sei ta in video ma sa jong chu ka ga sei jap ta in hi chi chu chan pur gam kai sunga jong sports jana volleyball final a ball lai ta wa thalin ka pho jong chu alung kim lo wa hi le ipi bola hi chi hi na bol ham ipi lung tup na nei wa hi tai na bol ham Christmas abon hi chi ki phallo wa ipi bola nang hon hi chi na bol ham ti hi organizer ho chu dong hen lang hi le alung han na chu a het thim ding a hin la koi man hi chi chu gadong talawa ei ma lung han na khat ei ma song to na khat na hita chu eima lunggel gelai phut no wa thali mo hal hawle koi ham again thei koi ham ha sa ei ho kiki bol gen thei ei ho kiki su gen thei ei bovin tuni a jong hi chiwa gol hang phabe pin ko tu office aga khet si nu chu koi ham awang si mei te ho wang siam a hi lo le melong ho wang siam kuki cha te ma hi akiwang si chu hi ji a chu a hi the ai le thil hi ilam kai hon to gon khat a hin ne ya ilung dei bang a hi lo wa hi le hi chi chu lam kai ho to ki het to a sei jam zo ding hi to gon ini di wa hi chi chu mi khang to dan a hi in a hin la backward ho chon dana mi khang to lo ho chon dana I chon jing wa hi le inam sung khan to na ding hi hung ha sa ding hi ti jong chu iga sai be hin tin video ma sa jong chu kan sei ki tain hi chi chung chang gun chu ti chung chang a hi 33 Assam rifle hon computer ho hi in thim zil chapang ho to na zat computer hi hand furniture hi jong la na PAT chu in a sei wa hi tain hi chi chung chang a jong hi tu a hi notice a hin ball kit vin hi chi notice a hin ball na wa chu 15 October ting le hin admission ki hong pan ding a hi in koi tabang hi chiwa registration ki bol nom ho registration fee hi sa zani hi ding course fee hi a hi le sang ni hi ding a hi ti hi a hi in duration ti su apart sung hi a hi le hlani sung hi ding a hi ti hi ama hon jong phone do na hi nei vin koi ta bang hi chiwa lunglut iu mo wa apply nom iu mo wa register ki bol nom iu mo wa
technology lang I het no mobile hi chiwa hi register gi bol the wa ya phone number ho jong contact I bol no mobile hi chi anoya hi contact number jong a hin pewin hi chiwa ko na hi details het be no mo tu nia in phone kalwalwa jong hi het be no mo au ma hi le hi chi phone number a ko na hi ikido thei jing wai ti jong chu in phone ke no hin tin chule aung lung ding 18 October ting le hin KSO Kuki Student Organization Delhi and NCR in Jong Jantar Mantar Delhi hi Suppression Day is True Justice ti mangcha Suppression Day rally neiding ho jong hi to gon anei vin hi chi chung changa jong hi mun tena kanami te hon jong a phalanga ahung so do theine ding in tauna in gel do hitin inam pin na to na anei na inam pin igam inama dinga panmun ahin la na ho hi akoi kidem thei povin hi ji chun khatnin na ato a hi jong le inam pia dinga na tong a hi win a hoilai gam kain ipi bol jong le inam pia dinga na tong hi chi ji wa chu I bon chawai kidem to sanga support dan hi ikizilova tauna igelo de win jong kain thum kin hi chi a timing hi a hi le pungni apana punga change hi jantar mantara hi suppression day rally dinga hi ti pa chu iga ki het sa ki no hin tin aban le Churchanpur gam kai sunga CDSA Golden Jubilee Open Football Tournament ana umin hi chi jong hi mi ave ho jong chu ivet na hela tam thei le jengovin Churchanpur gam kai sunga ai mi zo se hung hi tam ti ho chan ge jong hi thanop na hi chi chan ge a cho na hi in hi chi wa hi tournament na sata na che hla in hi chi tournament na chu UKB hon championship anakila atawe ti jong chu iga het thei dewa in phon theu hin tin chule tu hin meitei gam chung chang neu cha ga sei le han meitei BJP MLA ho hi Manipur gam sunga government popular government thasim na dinga hi to go neiwa Delhi a hi MLA somni le gup lang hi anachiwa ngita chu PM pa ahi lawa hi le home minister pa be kikimu pi han lang ama ho hin hoita Manipur gam sunga popular government support na dinga hi to gon hin nei hen ahi lawa hi le MLA ho zo sik BJP ki dal ha party dang ki join ding hi ti ho chan ge jong ki thupo na ananei wa hin ahin la hi chiwa agachi na wa hi Biren Singh lam kaina anachi wa hi in ahin la hi chiwa hi government in anadon but na chu hi le nang ho meitei keu na hung wa hi le hi thei lo ding hi nang ho meitei le naga keu na hung wa hi jong le hi thei lo ding Kuki ho jong Ajao angai Kuki ho ahung jaw lo lai se a chu hi chi chung chang ki sei thei Ponte tunia Manipur gam sunga popular government ki CM go jong le Kuki CHATE anop lo wa hi le hi thei di lo ding hi in hi ji chun nakimu pi po wingi ti a hi leader phabe pi in anadal ha wa hen ahin la ama hon BJP dal ha na ding party som join na ding chung changa gi na ana bol je wa chu BJP leader phabe pi hin anakimu pi wa hichiwa anakimu pi ho chon ipi sevam ti a hi le president rule hi aban ki chal ta lo ding hi tu a president rule chil hapa hi ahung ki chai teng le president rule abana ke extend ta loading popular government Manipur gam sunga theina ding te a hi pan kila ding hi ti a hi kitep na ahin nei pi wa hi ta cho ahin nung sol ve ti jong hi mo a hi in hi chi hi MLA KH ibom cha in jong na sata mi pi ho hi nga hi Manipur ahung thun nung wa hi analhang sab khat hi ti jong chu I het theina dewa in se wa hin tu a PR chel ha hi lagup sung hiding a hin iga het theina dewa chu PR hi ani veina a hi tan akhat veina chu a hi le February 13 a chu anaki pana hi chi hi 2024 a chu ana pan a hi in a hin la hi chi chu hung ki chaya tu kum 2025 August 13 ni a chu
akhat ani na hi anakipan kit ahin hi chu ga hi sap leo chun tu ni chan ge a hi tu a hi October a hi tai na hoti ai le chun August September October November October a hi in a hi le tu a hi hlathum sung achi hla lai a hi in hlathum wat na lai a hi hi chika a chu government a hin sim do de hum a sim do lo de hum a hi lawai le center government sei dung zuya chu Kuki CHATE ipan na khat nova ipan nova hoi ta idin det nova Kuki MLA Ajao lo wa hi le chun ki sim thei di lo ding hi ti pa hi hung di ding ham hi chi pa hi hoi ta ivet no ngain Kuki MLA som hon jong lunglen ta ipan nova ki chalo hi la I hi na khat inam pi a dinga tu chung khel hi chance ke nei ta lo hi in hi je a chu lungdet ta ipan nova hi le chun center government in mei lei BJP ho ahin vai hla na bangawa chu Kuki CHATE Manipur gam sunga mi ana simova hile ama ho ahung lo wa hile hichi popular government ki sim do lo ding hi ati pa hi hungdi ding hi ni je a chu ngai the ai le kanami te ho chong idin na khat na wa hi dat chana idin diu hi avela pathin minin kahin tem ken nei hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a igam sung inam sunga thil hung ho aban ban cha hil che na hin bolu le hin phon do thei ho chu in tin tu ni Kuki news hin ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen